Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Sana ko kailangan amapan iti garden ita. Ay nawaw, itian niya aga po, Rodolph. At datilakad ni Tata Guryo ita, kat kinasarita nak. Siyak kano tagpataya iti huweteng. Makalawas mo dahi jay kat. Anya? Sikapay lang timakam mong agsibog. Kan mangiwayway tinuang ta. Napatpatag ka di day taahweteng. Di ka madanagan bakit? No dati komisyon ko. Di gumatangak to iti naimas asidata. Ay nawaw, day tahweteng samot kan ti papanan ti oras mo. Kat trabaho lang tamot dahi jay kat. Saan ako na makidibatikan ka? Tamok asaan ka matlaang apaabak. Wan ata husto mat ibagbagak bakit? Trabaho lang mat dahi jay. Agyaman takit di tasyak ti kinasarita ni Tata Guryo. Isupay pagkwartaan. Sa dino ti papa na, Mari Susan? Iti garden me, mariteriang. Saan kayo mo na nagkuyog? Kanila kayo mo, Maray? Wen ta saan ka no amapan ijay garden ita? Anya? Siya ka no ti makaam mo iti garden kan tarakan me. Tagpataya iti huweteng ita. Ay, wan. Nadamag ko nga iso ti kinasarita ni Tata Guryo. Itagaya mo namang rugi, Maray. Marurudak, mare. Ay, relax ka laang, Mare. Imbes nga ado ti agururay at trabaho. Italaang matkit di, Mare. Day ta ang weting aday ta ti papapanan ti oras na. Saan laangan nga agtaya, isumutin ti agpataya, mare. Mariteriang, agtaya ka mo na. Ado ka di mo't lang tinagtaya, Pare. Ato mo maray. Di dakkel mo ti commission mo. Agtaya ka kidi maray. Anyat amom ngay, ang mga numangabak ka. Sige man nga, Rod. 11-17 ti numero akayat ko tayaan, Pare. Manungay maray. 500 lang. Ne, nagdakulan. Wana tapno mga baka, di dakkel to ma, ti pangabak ka. Wan mo kidi maray. Adda ti puntong. Inton Sabadaw, dumagas kan tulangan ije balay, Pare, tagtaya akmanan. Ay, nawaw. Anya ti arabidem dito'y paradaan, Rudolph, anak ko. Agtrab-trabaho nanang. Anya? Adda nga mintilakan ni Tata Guryo. Isosak pa lang ti agpataya nanang. Asino nga rod nga itinangiwayway itinwangyaw? Asino tinagsibog itimulayaw? Ni bakit ko nanang? Nagagat mo dayjay? Kita ang magano pag-interi sa magdagiti taya. Ni nanang mo. Palpalagipan ka laang, anak ko. Amok ti ugalim ka. Di na ako matibabay dito'y paradaan nanang. Intun kuan, matismaya lagi tagtayak ko na. Adun sabag ten tinagtaya. Ang tumot na. Ay, huwag gayam. Nag-house to house sakpay Kaya't asawin day ta, dakal tig-iganam ataya ti tattaaw. Wala nang. Saan ko nga itaray? Palpalagipan ka laang, tapno saan ka amaylawan, anak ko. Narigat ti maylawan. Ay, nawaw. Naimbaglangan atasan ko ngayon submit ti tayo da mariteriya. Isumala, asan anang habak ti numero at tinayaan da. Anya ti ko ng Rodolph?
Ay, kwa bakit? At ka magamit ta. Apay, di mo ka dinarik na asim mang putakon. Bisyak mo ngamin, bakit? Ulitan man timbagam itay. Awan tayo bakit? Sa bali lang siguro tinangawatam. Nang runak yung madlaw na bambanog ka. Kaya kunkunam itay. Hehe, jay taya ni kumari materyang bakit? Dakkel, ngam saan anang abak, iso sayang kunak. Madala ang timadamag ko. Relax lang ka, di susan bakit? Good boy, ito sawam. Nya. Maya manan, mariteryang. San arim muarte numero at tinayaam? Oray alanganan da tao. Agtaya aklat ta pare. Addan to siguro mata. Kasta ati mayat ang mindset teryang. Anya nga tinumero at tayamit ah. 7-12 mata na. Manungay mare? 500 man na. Ay nawaw, dakkel ti tayang mare. Kasta talaga no agtaya ak pare. Ang mga numakatsamba da tao. Wala mare, at tanto ah. Sapay la ko maa pare. Agtaya mare. Kung natang aron, hanggat may buhay, may pag-asa. Anayon matan nga mo may data Rodolf dito'y balay, tiriyang anak kao. Wen atatang tao may naalalaan ti tayak. Taya, Tayak iti wedding. negoryo nga ay, Ada na patag-alakan na tatang. Iso ani pari Rudolph pay lang dagpatpataya. awan latam mo kiti data Rodolf. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ang mga nulukwan na kayo data tao, isuasan kayo ang mga aba. Saan matkit di tatang? Talaga laang asaan arimorti tinayaan mi anumero. Ngam addan to ka di. Kumusta matan ti gardenyo, Susan anak ko? Manungal daw laangan, mabalinan ti agapit, nanang. Ay, kat nasaya at ano kasta? Marurudak iti anak yun, nanang. Ay, nawaw. Apa yan? Una, tagan enjoy samot nga agpatpataya. Saan ka di pa'y anag subli na jay aguryo, anak ko? Saan pa'y, nanang? Damag ko kat agpa-extend. Ta saan ka no analpas ti laklakad na. Sino pa yan nga itimbang tulong ken ka? No day tamat ten huweteng ti asikaswan ti asawam anak ko. Mangtangdan tulatan ano kasano, nanang. Dakkel siguro ti maalala na ako misyon ti huweteng. Agam bayam, kasaritak tumanan ti anak ko. Sa dino tinangalaam iti kwartam si ka, Rodolph. Ay nawaw, di mo pakibiyangan dahi tabakay. Sa dino tinangalaam iti dayto akwarta kunak. Nakitak iti turugan ta. Apay ngamin nga ijay pay lang, hindi nang itulinak. Oh, apay adi ka sumungbat. Sa dino tinangalaam iti dayto akwarta kunak. Apay ngamin ang pakibiyangam amin aya. Amangan mo't no kinupit mo dagita akwarta, ah? Kinupit mo ta sasawam dita. Di ka agar-aramid, Rodolph. Kamali, ti bang panunutan bakit? Jak pag-interesante kwarta, dagiti agtay-taya kanya-kanya. Siguraduam la ang apod no dagita nga ibagbagam. Tano saan talagang agsungbat ka kanya. Naawatang. Ay nawaw, nangabakakmatlang ang tatang! Nangaba kitay, Iti huweteng tatang! Rimwar ti numero at tinayaak, 500 ti tayak tatang! first time anak kao. Uwan nga ron tatang, kamaudyanan na, nangabak matlaang da tao. Manungay ti pangabak mo anak kao. Secret pay laang tatang. Mapan mo nga ruden alaay, Mapanak to iti ayanda Rudolph inton madamdama tatang. mangidansarak nga ruden iti kanenta, tiriyang anak kao. Anyat orasan, ngam di ka matan malmalpas amangan di ta, Rodolph, lakay.
Ay nawaw, saan aso mong batilo ko? Mangmangag na ka de, Rodolph! Anya kami nanti ko nang susang bakit. Ounay kan lakay. Itay pa'y asauak asao ditoy, ngam dinak matpagan ano, kaslaawan timang mangag mo. Pasensya ka bakit. At talaang tinaunag pang panunutan. Adda ka di parikot, Ay kwa, bakit basta ka siya. basta kas jay. Okay lang bakit? Iti kastaan langam, madlaw nga adda parikot mo. No siyak ti sika, ibagamon. Ang mumat nga agap apurada tao, iso adikan agbunto-buntog dita. Agrobot ka din bakit? Di nakpakadanaga. Kabailak asulbarang no anyaman ti parikot ko. Sa dino ti papanam, maritiriyang. Iti ayan niyo, Mare. Ay, ada ka nila kay mo. Ay wun, madama ti panangan na mare. Mayat ti isang mo ita. Sika mamat ti mangabak iti huweteng, Mare. No kasta, nangabak kamat gaya man mare. Wan, Mare. Naimbaglaangan ata nagtayak kanila kay mo. First time ko ang mangabak, Mare. Ay kat nasaya at amare. Manumat ng tigastos mo iti daita ang huweteng. Wan nga rod, Mare. O sige, agpatuloy akong tapno saan ka mataktak, Mare. Sakan to ilibre no maalak ti pangabak ko iti huweteng. Wan mare, ag-text ka na ang kanya. Agyaman naklaunay, pare Rudolph. Kamaudyanan na. Nangabakak matlangan iti dayta huweteng. Di kagyaman kanyak, Mariteryang. Ah? Ay, arumbang lang agyaman akin ka, ah? At dati parikot ko, Mare. Parikot. Anya nga dayta parikot. Kuha ngamin, Mare. Diretsun nakman. Amukat, arimwarti tinaya ka numero. Saan ko nga in-submit ti tayam, Mare? Anya? Jak tuma ngamin amo ang mga baka, Mariteryang. No kasta. Kinupit mo gayam titayami? Na, Mare, pasensya ka na. Ay, unay ka matan, Rudolph. Pasensya ka man, Mare. Tapno, awan timba kong ko na isublik ti 500 atayam. Ay, saan? Basol mo dayta. Apay kumaa 500 lang ti sublim kanyak ngay. Diyang mga rod amo, Mare. Ay, parikot mo daytan. Sikat ti makaammo ang panunot iti pamuspusan. No saan mo kumakinupit? Di awan ko mati parikot mo ita. Ubustamot nga iti napanamtir yang anak kaw. Ay na, talaga day dya Rudolph tatang. Apay ka day. Kinupit na ti tayak iti weteng. Anya? Imbis anangabak ti numero at tinayak. Saanan ah? Anya nga iti kunanak kaw. Isubli na kano ti 500 ko tatang. Ngam sa anak nga manugot. Dakkel ko mati maalak a kwarta no saan akasta ti inaramid day dya tao. Hindi pa ilang ngamin kay ngagdudwa ako ni ti dayta, Rodolph. Nangabak ka numa ni Mariteryang iti huweteng, Rodolph Lakay. Wan, ngam at dati parikot so saan bakit? Ay nawaw, anya ti parikot? Kinupit ko ti tayada. Anya? Day tati budno bakit? Sapay dakkel ko mati panghabak ni Mariteryang. Ay na, Rodolph, aya. Agar aramid ka iti parikot mo kunakmanan. Diyang mga habak ti numero na. Mga bakman no saan, dakis lat na ako pitan ti tayada. Bunga daytan tinagado akalukwang. Ni bakit man? Isumat lagayam nga ado ti kwartam. Tayagayam dagiti tattao. Di ka kadi mabain, ah? Siyempre, mabayin lang tama na bakit? Diyak to ba mo nagpatayaak din tunmalan? Tasungbat ka pa ilang amin! Anya dyan ang ngag ko, ataya akinupit mo, Rudolph anak ko. Taya iti weteng, nanang. Anya? Malas nga rod, nanang. Malas. Tay supay lang mo tirimwar ang numero.
Pangalaam nga raw iti pag-back up mo. Parikot manin ananang. Padasik ti makisarita kin ni Mariteryang. Ay, nagloko kan. Talaga nga awan manak na kamaw. Kasano nga agtalagdag iti tattao ken kangay no kasta ka. Tulungan nak man ngagpalawag iti kumarim, Susan bakit? Tulungan nak kin ni Mariteryang. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Kat talaga mo't akamali tinaramid mo. Kaya ti tattao pag-interesan. Saanan ang maulit bakit? Ay talaga asaanan. Kasaritan ko mati kumarim Ibaga mga isardang nanti ag istorya tani. Nakababair. Kan mabalin. Isubli kong ti 500 na. Sika ti makisarita kan ko ana. Saan asyak ti pagparikuton? Bakit alaman tin No agaramid ka iti kalukwan, kabaalam, oray may mesam. Ita, sika amis mo ti mang sulbar iti parikot nga naramid mo. Bakit man? Awon gayam, addan ni tataguryo. Iso ti agpataya inton bigat. Mapankalaangan ijay garden. Huston day taaw waiting. Mariteryang, isubli kong to'y 500 mo, ni. Kinan mo kumamat dun Amok mat arupat kwarta ka. Ay, samot, Mare. Kat no kinupit mo ti tayami iti weteng. San anay gagara day dya, Mare? Anya san anay gagara mo talaw-lawatum dita? Apay, jay kwarta mismo tinagnaanang idulin iti bulsam kasta kaday. Anya nga tikat mo aramitak, tapno mapakawanak, Mare. Agsasarita tayo kada tataguryo. Mabalin mo't ang pagsaritaan ta adatalaan. Nasa isaya at no adda ni tataguryo. Tapno adda makangeg iti pagsaritaan ta. Ken amangan no isu ti makaibaga iti nasaya at asolusyon ti parikot ta. Siya kumot ti mapabainan, Mare. Sika mismo tinagaramid iti pakaibabain ng pare. No taya nga men, di mo kupitan. Asino langan nga iti agtalagken ka no kasta ti aramid mo. Ay, nawaw! Piliam ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal ti panagtalak dagiti tattao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, inayadam mo't ati mangisara iti ridaw, Peter. Amumat nga dapay lang nakaturog. San ko na barikot day tami? Ay nawaw, Makapabwisit iti ti kasto abiyag mo. anya launay ti pagpupungtutam aya, Peter. Umanaw ka man iti sangwanak ta masurunak iti panagrupubam. No agsasao ka, kasla sa anak nga asawa. Anya nga ti pagpupungtutam aya. Damag ka mo damag. Apay, adda ka diti may tulong mo, Isungarod nga agdamdamag da tao. Di ta ka man lang. Ay nawaw, sa dino nga yan ti papanam. Adto yung tigat-gatang Mari Ami. Agyaman ak launay Mari Jonah. Ay, pakilistampay man laang. Bayadak to, inton itid ni Manang Lili, titangdan ko ang naglaba. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag, Mare. Di ba ni tagod payer ka mat? Ayun gayam, limabas nila kay mo dito'y tersenak itay. Kaslad dati kaapan ha? Ay, jak man ammo, Mari. Jak ammo na niya ti pagpupungtutan na.
Amangan no adda tinangag na adi na nagustuhan, mare. Anya ko mangay, mare. Saan ko matapagsasawan nila kay ko? No kasta nga agawid ije balay anabartag. Agtaltal na akmat. Anya ingat ati makagapaw, mare. Day tati santay nga amo, mare. Di namat nga ron iba gano apay. Si kamot gayam, pare Peter. Ay, nituyak pa man nga gistambay, pare nandeng. Tadda ka di parikot, pare. Marurodak nga ron, pare. Itian niya aga po. Diyak ba na mo, pare? Basta maasarak. Ay, nawaw. Naibusamot nga minan ti kwartam, pare. Ha? Awan samot tin ti kwartam, kunag. Day tapay ti may sa pare. Kasano kumasaan ama ibus ti sweldaw. Kat uray saan mo akaklos. No nagpalibre da iti arak. Kat mangtad kamat, pare. No kayat mo akat makitrabaho ka manen kada kami. Tapno adda manen ti kwartam. Sampay, pare. Apay ngay, pare. Awan timod kong agtrabaho, pare. Anya? Anya nga rodan ti planaw, Peter. Ah, diyak pa nga ron mo na. Tulungam kit din ni bakit mau. Numasadot ka nga trabaho. Si kakuman ti mga wir iti anak yaw. Tapno makainan na, wan numaaramid mat ni bakit mau, dagiti trabaho na. Nalaka nga ron mabambanog na. Nagadulakid di ti mapanpanunot kahit. Na, ti panagkunam kaday kat saan ang mabambanag ni bakit mau. Imayak dito tapno agrelax na lang. Saan atap no sermonan tak? Ay nawaw, adda ka dito'y nga agre-relax. Ngam ni bakit mau, mabambandaw, ije balayaw. Diyo lang idiretso mo. Diyo kayat nga agis tambaya dito yun. Sana kasta ti kayat ko asawa na nakaw. Gusto na. Di kaya agpalawagan. Tadadla pumudot ti ulok. Naibus siguro man ang ti kwartam. Iso anapudot ti ulaw. Aggagat ka ngamin, tapno adda kwartam. Agpasentro ka ita. Saan ka di, Mari Jonah? Wan mare, mapanak ag-purchase iti lako. Mabalin ka di ti agpawit, Mare. Ay wana mare, anyat ipawit mo. Ipawit ko kumatoy basit anatang anapit ko, Mare. Pakidagas tulatan ka ni manang ko. Awan ti parikot mare, di bali ta usarin mi tilugan mi. Ay, manungay ti plete ti ipawit ko, Mare. Uray saanan mare. Isupay mat apag krudom, Mare. Saanan mare, idulin mo kit di, ta isupay nga igatang mo iti masapsapol yung. Ay na, agyaman naklaunay, Mare Jonah. Aywan gayam, saan samot nga agaw-awid nila kay mo di tabalayaw mare. Agawid lang no kay kayat na, Mare. Saan kami matunayan nga agsarsarita? Takanayon mat anapudot ti ulo na, Mare. Ayan tay badok ang nalabaga. Kitaam iti kabinet mo, lakay. Agsaludsudak ka day. Nung nakita ijay, Ay nawaw, di ka agungat, Asino ti saan na makaungat ng kastalaan? Kanayon langan anapudot ti ulom. Apay aya. Erwar mo kid din ti t-shirt ko. Taad dati napatig apapa na. Mabit laeng. Di mo ka di makita abisi ak. Kumporminto ngamin pangip ipalam. Ti ko namkit di mo amo ti mangsapol. Numaminsan, di mon pa kibibiyangan dagiti kaus ko Makapasurong ti kasta. Kasano asaan ko apakibiyangan kat ultimo mureng mo sa dutampay nga ilaba. Sa ita, napudot man ng ti ulom kanyak. Jakmat ammo no anya ti makagapo. Umayak man, ami anak kaw. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak kaw. Kumusta kayaw? Kumusta ti apo kaw? Nasayaat kami mat nanang. Nakaturog pa'y ti apo ko yo. Ni Peter ngay. Jak amo no sa di naman ang tinagturungan na nanang. Sana kung anagsaludsod, tanapudot akanayon ti ulo na no adda dito'y balay. Ay, uray idin apan ni Jay Balay. Uray mayak ti pan nakisaritam kenkwana. Maday ti sungbat na.
Ay, day tangarod kat nanang. Naibos siguro manan ti kwarta na. Iso anapudot manan ti ulo na. Kasan o, kat uray di na am mo, kat iliblibre na kano kuna ni pare nanding. Uray idi saan pa'y anang asawa. Kasta ti aramid na, anak ko. Naparamag no adda kwarta na. Ngam no maibaw, say na. Kalaban na ti kabalay na. Ay nawaw. Anya tar aramidom dito'y balay, nanang. Kas makita ma, tinulungak ni bakit ma. Agawid ka, nanang. Ada akmutan. Kita ma, ang mga nupagpupudutam tumanan ni bakit ma. Apay, anya man ang timpulong dito nga ami kada kayo. Awan, timpulong na. Ahaw! Japat siya nga sana nagpulong kada kayo. Amok ti ugaling na dito nga ami. Ay, apay ngamin ay anapudot ti ulong. No kwarta ti makagapo. Agtrabaho ka ngamain. Saan aday ta agsadot-sadot ka? Into nawan kwarta, kalaban mo agraman ka balay mo. Kwarta mo, sasawo nyo nito. Saan ka di akasta ka iday? Napudot ti ulong no kasta a zero balance ka? Tangiwat nyo ka din, nanang. Nakababain ka lagi ti karuba. Ang mga no panunuton ta nga awanin ti kwarta. Ay, oray ata pud numag. Anya ko matipagbainam. Apay ngay, di kay mutun mangidasar iti kanag. Anya kalakit di matan lakay. Si kamatan ati manggao iti kanam. Na, kastakan ita. Saan na kon nga idasaran iti kanag? Kas na ko nakitayan. Anong samti aggao ta na banugak. Adamat tan naluto. Aggao ka laeng. Ay na, talaga pumudot ti ulog mo kastoy lang. No awang kwartam, agsapol ka iti pagtrabahuam. Saan aday ta iraman mo amin a tao iti aglawlaw mo? Nita, sumungbat pa lang kami. Pudno ka day? Awanan ti inig ganam a kwarta, iso an napudot man ang ti ulom? Saan man akong pumit idamdamagan bakit? Ay awan no kasta ka? Ang mga no malipatak nga asawa ka. Daggapo kasamat ti ayan da Peter na naikang. Wan, napan ko laeng sinarungkaran ti manugang ken apukaw. Kumusta matan ni Peter nana? Adda ka di pa iji balay da? Napudot nga rod ti ulo na itay simmang pa. Naibos nga minin ti sweldo na nana. Sadot anaparamag. No dati kwarta na, ilibre na uray di na amaw. Ngam no awan ti kwarta na, ay apaw, napudot ti ulo na. Kastamat lang tinaibagakkan kwa na edi may dito'y balay nana. Narikat nga agpaisaw, timawa na ni ti kwarta nana. Di na ammo ti agtipid, kat sadot mo't nga raw nga trabaho. Idi na minsan, at datin libre na iti arak kan merinda. Uray di na mo't amamaw nana. Jak mo't tinilapdan ta mga no at dati may bagana. Kayat na ti agpasikat, ngam nay, isumutla ang ti kakaasay kan agparikaot, itatapulos nga awanan ti kwartana. Mairaman pa yun ti kabalay na. Bayada kun ti utang ko, Mari Jonah. Nasayaat mo at tanalagip mo timay, Mari Ami. Itotal mon, Mari. Tanas kan nga agawid akmat la adagos. Tawan kadwa ti anak ko ijo balay. Awan mat nga rod nila kay ko. Humay ko lang bayadan ti utang ko. Kan alaag ti impaw it ni manang ko abayad tinateng ko, Mari. Ayun, Mari. Adda ti 5,000 nga impaw it na. Isupay ang may gatang iti masapsapol mi, Mari. Ayun, Amare. No kayat mo, mabalin mat nga i-display ti dadumaan nateng mo dito iteresena. Sige, inton sumarunong agapit akmanan, Mare. Ala, mabait lang nga rod, Mare. Ta itotal ko no mano ti utang mo. Awan ka di ti papanam italakay. Mas makita mo, saan ka nagpulis. No, kailangan kumakan ka. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. Adalabi it papanak. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Iti ayan damari saling. Anya taramidom iti ang damari saling.
Mapan ko lang bayadan ti utang ko lakay. Nagawa ma. Di kag pakarabi. Tadamot tilakad ko inton madamdama. Aging ka di ita, napudot ti ulom lakay. Saludsudom lang amin. Ura madlaw, saludsudom datta. Usar mo man ta common sense mo. Kumusta ni pare Peter mare amay? Ay kat aday dya balay pare. Anyamat nga iti pakakumikuman na. Ay kat day tala agong unget ang awan ti makagapo pare. Aging ka kadita kat napudot ti ulo na mare. Ay wan, nalabas ti ugali day dya tao pare. Husto tinakunan ni nanang. No kastang awan kwarta na, kalaban na ti kabalay na. Agraman daddo mataw iti aglawlaw na. Ay, sabali talaga na awan ti kwarta na may gaman na. Ay naku namon pare. Ngam no adamat kwarta na, apo, libre dito libre ijay. Uray saan na nga amaw, ilibre na latta mare. Naimbag ko nam ano nagagat nga agtrabaho, ngam saan mat. Idayabak idi na minsan, ano kayat nakit makitrabaho kada kami. Ngam awan ka no timod na agtrabaho. Wen tasadot kat nga rod pare. Ay, jak amo no anyamat ti adda iti kapanunutan ti asawa. Mangrugi tayo iti construction inton umay Alunes pare Peter. No kayat mo Ay nawaw, narigat ay itang trabaho Amin na trabaho kat narigat pare. Awan tinala ka. Ay, makitan to pare. Umay kakit de pare. Tapno adda di kadwami. Nadahak itimog ngagtrabaho. Umayak. Ngam no awanak. Kaya tasawon deta. Awan timog ko ngagtrabaho pare. Saan anasaya at nga agsadot-sadot ka pare? Sapay na pudot ti ulom no kasta nga awan ti kwartam. San mayot pare? Si kajay klase ti tao akagura na amin ti tattaw iti aglawlaw na no kasta nga awan ti kwartana. Uwanan pare. Friendly advice laang pare Peter. Agbaliw ka. Sakbay pa'y ang mauman di bakit mau. Awan na no kasta. Sadot ka lang arod na parang magkapay. Naawan mo ti kwartam, kalaban mo ti kabalay mo. Naimbag abigat mo. Ame, bakit? Ay nawaw, itaman pa saan napudot ti ulo na. Good morning, kunak. Di mo ka dinangag, bakit? Ay ikwa, naimbag abigat mo mahit lakay. Masapak arong warita. Sa dino ti papanam lakay. At ati trabaho mita, bakit? Sikapay lang ti makaam mo dito balay, O sige, agan-anad ka lakay. Dakon, pare nandeng. Agrubot tayo ka din. Nasapa kalaunay man pare Peter. Una ta, bilin mo may masapa kami nga umay, pare. Gimagat ka. Wan pare, ta narigat tag sarot sa daw. Narigat nga di kwarta. Kasta pare. Aggagit tayaw. Tanarigat nga agpaiso ti agsapol iti kwarta. Kang runaan iti amin, no adda ti kwarta, san akum komporme ti pangigas-gastosan pare. O sa rin kit di ti pagsayaatan ti pamilya. Agyaman na kadagiti pamagbagam kanyak, pare. Awan day jay, pare. No sa nagapuking ka, amangan no aging gaytag. Sa anak pa'y anak Amiris. Kumusta matan nila kay mo, Mari Ame? Saan mat una yan napudot ti ulo na mare? Ay kit nasaya at amare. Nangag ko binagbagaan ni Manong Nanding idinagsabat da dito Teresena. Aya? Wen mare, bareng makaamiris matan Amangan no agbain kan kumpare na ananding mare. Isumat lagayam anasapa arimwar idi agsapa, tada ka no trabaho na. Nakangeg matgayam ka ni pare nanding. Wen mare, nila ang gayam kumpare na ananding tidenggen na.
Bareng aggagat meten amare. Tapno saan na kan apagbalinan akalaban no kastang awan kwarta na. Tangdang ko, ame, bakit? Ay nawaw, nasapa ka mat Peter Lakay. Sakto lang, bakit? Kalaat matagim magat ti asawa ka. Bakit? Gusto ni pare namdeng. Naskan nga aggagat tayo. Tapno saan nagbalin a parikot ti kwarta. No kasta ka na yun, sa anak ton nga agparikot Lakay. Manipod ita, aggagat akon. Nadati swildok, iyawat ko yung kadagos. Narigat ti maawanan ni ti kwarta, bakit? Parikot mo amin a parikot dito'y lubong. Manipod ita, urnungam ti tangdan mo Lakay. Saan aga putad da kwartam kat kumpormi matan ti pangigas-gastusam. Kan agagat ka. No addamang pordiyakan ka, mapan ka adagos. Kasta taramidok, bakit? Pasensya ka na, no? Napudot ti ulok iti kalabas, bakit? Tinapatan, nakaamiris kan Lakay. Saan nakmat siguro na pagbalinan akalaban no kasta nga awan kwartam Lakay. Talaga saanan, bakit? Gaputa aggagat akon. Tapno saan tayo ang maawanan iti kwarta? Ay, nawaw! No awan ti kwartam, agsapul ka iti panggadam. Gagat ti kasapulan, tapno ti biag ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.